Indlovukazi Mhlekazi seyifikile eveni le-Republic of Singapore. Indlovu yomhlaba ifike kahle iphephile kulela live. Indlovukazi Mhlekazi inyathelo esikhumulweni setindiza eChangi Airport ekubeni isuke ekhaya eSwatini ngemigcibelo kusihlwa. Kufikeni kwayo indlovu yomhlaba kuleli leSingapore ifike yemukelwa ngilongcuselele eSwatini kuleli live naseveni leQatar His Excellency Socha Dlamini kanye nalabakhulu embusweni wakuleli live leRepublic of Singapore. Live leSwatini neleSingapore nebudlelwane lesebuneminyaka eminingi bukhona nalesebukhonsile njengoba kunengi lapho khona lamave anedivumelwano tekubambisana ikakhulukazi elihlangothini lokuthuthukisa iminotho yawo kanye nesive sawo. Indlovukazi Mhlekazi singethwe nguMbanenkosi Mbuyisa, uMbanenkosi Lomathemba kanye na Chief Mashila kulolu hambo. Etindzabeni kubika Pholile Maziya ana Vizweli Masuku naSambulo Masuku eSingapore. Indvuna yelitiko letemfundvo nekucecesha umhlonishwa Nxumalo